battleground the changbagi wong aina Sri Lanka da 1990 da akoi operation chi short akoi few days 20 days 15 days changi akoi 15 days 20 days changbu si da akoi si aduki matik Sri Lanka da pore kano si tingang si den soiba pore soiba 15 days akoi ising glass sama tapu pangde 15 days we didn't have a glass of water we never see a numisisu upangda 15 days 15 days jungle manung oi jungle manung ni pura jungle ni thajadana moigi jungle chiga manipur yam tingke nei moijin totally mathak se pura kusan ba san se numitse numitara ngani mo koin udeb no machak se ade makha se tin nga te nga yawba ade gi tingang aduga moi LTT si kem sina kamai to gi angang sing si yam sing yamna moi hita akoina khitang kano to moi movement si yam fast web ade pha badin nang da ba akoi 50 yamna wana atei supposing aina chatba se Pakistan ki side sanga ga su akoi China side sanga so I have gone deep inside Pakistan also as well as China also moi du yam tin kenai environment se adu Sri Lanka gina yamna different atmosphere ni aina thengzara pota aduga wabadi army da di wai habi atre plan pham ni akoi life si di army life si lan ni lan ngakte ne ko ade ngasi ai supposing ai family ga tes family ai nonga laga Sri Lanka da fa long ne lan chong na badum yori bani okay ade degi Bhutan da sumain tok da akoi life si da pang Sri Lanka gi LTT na mapang yam kan matam du ni ko mani sumain to mo akoi LTT si akoi Indian Army ne train do ki bane moi Madras gi pick up to raga Jakarta da akoi Uttar Pradesh da train do bune Uttar Pradesh da moi Uttar Pradesh ki akoi ki IDBP ki kanu che training battalion sin utani adu angang sing sina yam sathi na moi je agility di moi movement ji kari yam fast ba moi mayang loin kangi adu de kwai de sathi bana LTT se mangsam de saina che loin si hoi ngaksam de sitan adu phaba eta nangong de phau dra di ma saina chara khutak da dum si ki aduna yamna short and sweet boy ba operation atani adu moi phaba si yamno why aduga terrain si ju Sri Lanka si de terrain si yam wa ba mapam ni totally exhaust boy ba min ka da sing aduna even se un mathakta 21000 un markta laibana Sri Lanka gi kanu marakta akoina se natula akoi Sela Pass adigi tawang da gari da un mathak 21000 yangse ga hariba yangse Chinese border ni ya maintain post ni maduda adune na Sri Lanka de gen nungai bi hele pura numin maso ude adigi insect ngata adigi tingang ngata adi mathakta isingju thakna phangdaba adu at least year si even the breeding si sibok the problem lai ba yes adu no problem yang wa babung ko babung ngasai Pakistan chat le ba je China chat pagi du chu taninge do bo wari do yamadong ni na Pakistan gi sing madi Manipur yam loi taninga ne ba ko kam ai ching infiltrate or no kari wari Pakistan da kam adu ding thambi ba ai je ke matam de ai Gurkha Rifles ki ni Gurkha Rifles de ki pong position de kai lei ai matam de captain company commander roi okay adu ai captain oi jeri adu da akoi ge battalion de command to infantry battalion city chei hongi ani ni ge adu main tenor roi ba akoi ne relief tok de ba khoi na moi thado ge sadaji roi ba sei chi kana moi sina pagri to be kano pagri de to koi e pa kamu du ni yes po adu koi akoi ga moi ge de mo totally different oi re aduna aina nundang da changdoi si moi gi Pakistan LOC gi de changdoi si ai pagri lo na tupi ge yele moi tarban do yele okay moi gi mi kharaga akoi mi kharaga pull up torga akoi orientation nadi moi gi area operation do akoi de responsibility akoi na loina khangba tab ne ba sida minefield lei sida barbware lei sina lane of fire sini kan bomb yam do loina minefield gi man mangte ni minefield later mafon to the Queen Salisi, adu market so the mindful adu pokai but the yawi. Okay.
adu nundang hide 11 o'clock dai chalaga moi Pakistan ki deep inside moi chaluraga akoina pung ahum makai ahum ta ba juda halakpi wanita adu akoina halakpi adu da moi mayam ne lawi village ne Hindustani lawe ba ko okay moi khange ba moi khangi akoi manung dai ahum lakum sangwi okay adu pong ki da bra kamai to adu di young captain ni young captain ne ba just 3-4 years young captain ni okay ke uri ba mo adu moi somda moi akoi moment dori su moi so dum khangi adu moi haide don't take Kanan Sarat tell him to not to take risks now. That is enough na haide ba Pakistan side ke nati akoi brigade commander yes adu ma risks to ka do win ma lori do gaina haide ba adu yam nungai ba ni phoi okay nungai ba ni phoi bu ko hojik amuk wari win li ba kan da yamna koi ki haitare pride ma honor ma dum carry to chat pa do adu mai to ba bung ko yam nungai adu pa bung zu wa adu wari do li ka da mai thung da yam maka lam ba haitare yam na adu gi yam da chau thok se ba koi napal lam ko pa bung do i hoi ba wa bu ne khoi ne ningjing si miras yes awa bu ne khoi ne ngasi yam wa gi ba do aina mu ningjang nungai ja ba nungai ba du di ka su ningjang da absolutely pa bung awa ba du da ai koi mayok na ga momo no ga theng na ba ngam ba gi madu ge daring act madu ge valor mayam du ni aduna mayam sida anu ban haro mayam da ngasi program si yang kan thona hap toi ni ai me whole masiki warfare se between India and Pakistan warfare haiba sida pabung loi lai re ko tonga tonga country sing Iraq ta thengnaba Iraq USA ga thengnagi ba lan ade Afghanistan da Taliban ga USA ga thengnagi ba lan Vietnam da thengnagi ba lan North Korea da Korea ani gi thengnagi ba lan khudima ki ma ga warfare gi oiba tongan ba character loi na lai masida India amadi Pakistan gi warfare gi nature se pabung kamai ui and this time operation Sindoor gi matang sida de pabung India amadi Pakistan gi warfare si kamai na pabung relate to aina ngasi akoi gi discussion de miri ba loina mo khoram jeri amasung panelist mayam su aina ikai khonu ucheri maruina India ga Pakistan ga si han taruk lak lan chona gare hanta ki sina tare subani aduga yamna major war di 47 amasung 70 war sini 65 to su koi gi dan kas adu de sona ki adu teng war fair adu man tawi main issue di India ga Pakistan akoi bono contention che yani ripsi Kashmir ni ya lambada Kashmir si ya kachi Maharaj Hari Singh na 14 August 1947 da moi Pakistan ga sign taw nai adu de Pakistan si sign taw na ba si de gi moi na Pakistan ki pressure halak de gi 26 October 1947 India da ma khoi na Maharaj Hari Singh na khoi kano si Kashmir si India da pulapani pun grasu adum chai na bada dum lai bani na war sai ni muchong nai adu UNO gi United Nations Commission for India na Pakistan gi akoi mission na observer thamaga ani si marakta ceasefire si akoi kano tor pane ba ceasefire si 30 km changi adri da matam da member oi basi Lieutenant General Sri Nagesh Janan Thimaya amasung matam da brigadier oi SSF ji manek so siga maduna akoi gi matam da line of actual control na ground 30 km se India ga Pakistan ga khai dokhi bane masida moine agreement sign to na giba sidai da hari basi line of actual control si line si degi 500 meter moi Pakistani side adu degi India side se akoi na karamun sangoi de bane pa adubu akoi India de sangdru si Pakistan di moi de adum challe aduna ground di moine khara adum khena lei akoi ai sam na harabada ai yamna ai gi post ma le madu 53 at alpha n koi madu just 25 years ne ai ga Pakistan ga kano bunker to bunker eyeball to eyeball na adu at any time the makoi dum no mai ka pe makoi firing order se dum tawe ko aduna main si hojik su agreement si sign to ne si Karachi agreement sign to na kare Karachi agreement se 27 July 1949 da ko Shimla agreement na 2nd July 1972 adudagi sigi matung si hoji agreement ma chau sign tong na ni akoi na India na honor su Pakistan di honor tok de ba machine khoi de laibak thi ba se Pakistan sila question na dang joke akoi Pakistan ni nungmai pangap ta kapi na haiba se see when it comes from a retired colonel
ko India gi retired colonel ma gi si wafum je haiba ji yam ru ba area ma ni sini pau kamai no lanmi ma le ra kan ma gi lanmi du gi discipline haiba tare ma gi hierarchy ma different position ma'am lei dui ne ba pamung ko mai mathak chang officers sing de aya ba lo da ba na Pakistan din ma si am ta lei ta bra moi di randomly any no mai kapning mo da kap ya ba gi moi gi adum ba si lei bra kamai haibi be ai haijege Pakistan ai ba si chahi kunthra ko humdoi se army na military coup tor parliament chahi kunthra humdoi 74 years manung da Pakistan se army rule ne hoji chu le ri ba si prime minister chu president chu army ne khali bani army Pakistan ne army se khwai de gi nungai ba post ni moi army famche aduga moi di army na tawning ba bong da moi army officer si post area de lai kan forward area de lai de moi 30-40 kilometer behind the adum lay aduga army na moi the army na rule double lamni na moi na tong ba to kanamu na question tawti in case of akoi India dana akoi si aina lay ba do 79 dani hojik te adum change torm ba yai akoi hojik ta SOP da adu matam da de akoi the firing order se suklai pi te okay akoi brigade te gi unit te gi battalion te gi brigade chale brigade te deep chale deep te court chale ga DGMO te Delhi te permission matam piye ba akoi nobody can open fire without order adu mam lay ba aduna moi di kamai to ge bo at any time da makoi na adum nomoi capture lay adegi worst thing is the winter time da pine tree ngaktin hawri sing to pine tree se loina kange pine tree do moi na makha de mai thagalani madu mine field ngaktin ba lay se bomb do mu kano pokhai ra kane ba madu casualty ma suoi ba aduna sipai sing kya wage bo mai fire extinguish tawna ba pir panjan range do so kilometer kun thra ne sipai no sala mai muthan hona ba chi aduna we are in the receiving end ne hoji LOC akoi gi asom de lady ba si akoi gi sipai sing ya wana le ko ai hajari 79 gi wani ko ai matam de le na da hoji te there must be some change adi di khang aduna no moi te copy kholi ba si moina moida di kanimo kanu laita ba even the sipai ma even ordinary sipai about he got a firing order in his hand akoi na adu bog laita adu problem ni tawri ba si aduga hojik tawri ba si ceasefire nganang clear po na tuel kanu da high gre ko adu moi dum capsule lay duni kai no wai pabung si aduni ngasai swai the reflector e ba pabung na report che asagi nongmai kapaji lepner ji have ji even Pakistan gi DGMO gdagi madu gi confirmation lakta na Pakistan spokesperson thola ga moi madu gi Donald Trump na hari bo from the yes ekoi ceasefire ji ekoi truce ji yana re ai gi ofam ji lay grabane ba madu leina noi capsule ka the India gi sifai any hard privacy and again Srinagar gi people sing more in the Kashmir gi people sing Kashmir gi people sing yam chauna ikoi gi nungnang ba aki ba point gi even to the extent that Jammu and Kashmir gi chief minister Umar Abdullah masamak se ikoi gi ngarang che tweet tor inebo with madugi video recording Pakistan ne kaplak pa selling mayam je adu mayam do tor video recording thadora ka namagi tweet sigi India ga Pakistan gi marakta hauji truce ama lei re adagi then ekoi ceasefire ama lei re kai lei no ga question tor ko matang ji yoin pau kar hebining Pakistan di si army ne rule op ne army wants war not the common people moi parja Pakistan si hauji economic se adugi matik so thana lei bani na isam cham ne de moi tere na su adudagi moi economic Pakistan si kasu hauti moi aya mana moi kanu si terrain si beard kanu kumba uwa hoba chingna te ar chen kanu oi ba rocky oi ba poche hote moi Karachi gi bel khara adum da ni kitang thari se adun moi si yamna agriculture production lei tabane ba ko adun common people di yam wan le ba ko adu hauji army di they one war kari gi no bo moi na facility do he na phangna ba moi na le pa ngai khanna ba ne ba adun ani lan taruk lak to gi ba si agreement loina sign to na tuim ne ba ko ngara mo te sign to nga si deal moi na agreement sign no no moi di kap le boy manam di aine le di da at any time the moi na akhoi ji openly setpa ngam de ba akhoi le mafam du da trains da akhoi trains da we ba ko trains da loin chat le helmet upi akhoi na madulai do board footing ne ba yes adu aine le ri po su to officer am de tum le re 5 trail pa du da admai na akhoi officer sing ti officer ha do sipai ro akhoi si yam wana matam de lei
adu moi di openly adu moi di kano da adu koi chat le akoi na nomai ka pu ya di okay pamung matang sida ina pamung ekoi Colonel Sarat amuk lakchaning baje yam interestingly Donald Trump gi ofum je koi pamung so to pire hauju lai bo hang je ai na sum international media mayam je yeng kan da Al Jazeera gi then CNN gi BBC gi report mayam je yeng kan da somehow the United States president masamak si na India amadi Pakistan gi oiba wafum ama phaw tholak tri mamang da India amadi Pakistan ani gi ceasefire si United States ki president declare tawbani which is very much extraordinary handaki context da yeng momentum da ani shubada India ki national pride amkhak yam chawna nei baje hojik matam gi India je super power mo oibagi mangasai Vishwaguru gi India gi Prime Minister Modi gi mang adagi den ekoi India gi vision 2047 ga haidana lakhriba sigi mayam sigi marak sida haidara India na yam powerful raba India na nuclear power ga oiraba matam adagi sigi matam ji natabada at the point haidara 1970 ski matam sida India was very weak at that point of time yamna hojik comparative de mo matam pang choli matam da Indira Gandhi matam du US President Richard Nixon gi orders mayam ma haiba tare magi request haiga do orders haiga dra ma na matam da la lep ko bani haiba Pakistan gi favor da ma thamko wafum pun ma na defy to khiba haiba tare openly publicly madu gi context tu ga hojik comparative ding akanda Donald Trump na handak somehow India gi policy da mana influence tawba aduga mana deliberate attempt amakak mana India da influence tawna bo hona bagi mami tabra haibi question jini masida hoje opposition gi side gi yam chawnu react to the extent leader of opposition haiba tare Rahul Gandhi gi maiki gi amasung leader of the AICC gi president oiba mali jun khagri gi maiki gi ekoi city idana hoje se parliament session ma phangbu do buni haiba wafum phawa demand to in this context kama ying bibo aina kanjabadi it is a shifting of power ne matamamada Russia ga America ga USA ga masida world gi super power oringa da moina America na moigi Russia de closer oiba base oiraga Pakistan se moi military base oramne naval base oramba adegi Russia se moina dismantle toraga CIN tora thuga raga hoji Russia machet tare hoji next super power ji China ne China sina super America de hen me mom la in hoji se yes masi la pusi ta hoji America na tori diplomacy sina moina they want a bigger base okay India digi Pakistan sidi totally mohidi akoi gi paralyze oiba state ni na makoi digi totally American bank tawdoi ne ba ado area si am pick pa akoi ne India da yamna base yam chawna leini aduga moi da akoi China ga sunang na basi we are better place ne for America giti basically hojik America na tawrei basi China si soro control to no bagi moina bigger base yang pani America ga akoi ga India ga pulaga di China si control to bagi mong da to maina ai wakhanda du khali aduga interest later so America hojik si world nobody wants the war yes absolutely yes nobody wants the war Russia wero America wero China wero India wero everybody has got its own problem internet problem siam leba hojik isam jan mai di India de khudam unta hajigene hojik Bihar da election tok duri Bihar election sida Bihar hojik BJP government ji Bihar ki government support to ribne Bihar somehow maithira di hojik government je downfall hoi doini yes aduna masi yamna multi role ne hoji saneri bising chi military su strong hoi ta ba adudagi hantaki yamna mi kuntaruk si basida ina thamoin singna nuai jedabati 22nd April da mi kun taruk sire tourist ni laibok thiba thoglo am da moido terrorist ni haire ko adu within 10 days we are in a war footing situation na moin attack to howe ko in our case Manipur situation ni yang se ba jiri bam da ngang moi taruk hat ki bado moi di kuki sing di terrorist na trabra khu ha tu si yang liu mamit ko thok pa moi ni nu pi sing da moi ot pe aba torture and rape and then kill adu kill to bu su machet ka aklar ga yam na torture to ga hat bane ba adu ma
point to the Pahalgam the Oigi. Machina international level over the regional over the shoe, Samo Yam Nuaite, Akoi Hantaki, India government Akoi Manipur, Indian citizen on the trip with the University, Mashiti Am Nuaitaba money, as he was a Louis River war city. Sort of PS manner to in the Lakning country. Howji Donald Trump Nabu man credit low my it is Americana Howji India am close to Shalebsi, their more personal interest lay beginning. I had to hajaning. Okay, Pong Matang Sita Hosik lands in Louis in the low abra. Hosik Ceasefire later show now the war is finished. My confrontation and conflict. I get them say Louis. US na mediate to na hojik lan jil loi na logo to bra na traga masi icham jam threshold na moina ngak gi moment na moina lepane na lo doira aduga lan ji adum in different way da adum lan jil leigadra hai na khanbra pabong kamai khale kanoni India ga Pakistan ga city full scale da hekta bombing tawdana air strike tawdan khotana di full scale da di oidrasu land dia dum nuti gi moi akoi gi infantry officer ni ko foot soldier oina di nuti gi dum kam na rimni nuti gi dum kam na rimni jn ke dati no moi kam na besi ai bread and butter gi mong de nuti gi dum chak cha de dia no moi ka phau de chak chak di bai mong de ni tori se okay aduna hojik loiba India moi si aina we cannot trust I mean say we cannot trust them we cannot trust them war si hojik moina control to su American control to yaroi maram di na ngasai mention do kibato Pakistan di army ne rule to kuneba adu moigi army chief se masi more he function like a more or less prime minister don't put it to India the prime minister ka moi army chief se ka man function to exactly pamung ngasai hojik manipur context am pusalak pase masida ai ko gi India amadi Pakistan haidare a very complicated relation between India and Pakistan. Me, my in a very short time, both on both sides. Public India, whole Indian population emotion, Pakistan population emotion, and easy to confrontation. The missiles, drones, military jet, Chataba, Azumbo, Lan, Amaze. United States president mediate or kanda leba anigi dizi amona mazi ekogi lanji ya loibesin de yanare habagi wafam si over phone call mazi yanara kanda leba ani sigi oiba foreign secretary ani media da thol akanda ceasefire confirm to in that case sugumba yamna volatile oiba yam complicated oiba conflict amazi with a mediation amada wari sanaraga solution ba ya taragadi what is stopping Manipur ki conflict city lotion bada kari no prevent or recession pa aduni khoina khwai degi nungai ta bati hantak si Pahalgam gi episode che even che akhoi gi ti aina hana chai jaga ne Manipur parja gi oina ti eye opening ne we can see now the difference the treatment of the Manipur the proper citizen chiga race of the India proper citizen ki difference and clearly crystal clear and we have seen that moina mi kun ka taruk sibagi di within 10 days the war footing to the war lang thongnari ko akhoi na chai ani ai gi cha sing haibiya isa su sing 260 sigre 50 na mangi 60,000 na displaced with an hoji lady ba they have been forgotten by all I mean Indians akhoi Manipur si moina kaw reba India si Manipur si India ki part amara natabra to moina hoji ningsang reba aduna we are compelled to become anti-Indian na to hoji klai ba ko hantaki sina ai di ai ne so hanai je kare Pahalgam episode se for us is a God given gift haina ainam haijeration ishona hantak thoi ba se akhoi ge damakta di moina sida understand to der badi moina akhoina Indian ki leader singna Indian singna Pahalgam dana command to react togi Manipur se ye ni subda kyam react togi se moina understand tahun thopani aduga prithibi da aina hananjan haijagre open jail dongna lambi ju thingjan ba adi by year da so ji kano chat pa khot pa so ji moina number do flight set kano kakthagre an sumba lepak sidi
I know fighting up with the company strength asi just very 114 ane sidagi kampopigi road se ROPM position to road opening party ma position to ilai na khoi satok section to biya bane machi bo the India government to de ba machi gi fall India government they'll get it one day se phate ba thabuk to bagi khoi me pu ji ta phate ba phangmani ababa to ro na phangmani India government na to ri ba hoji treatment se India government phangoi de adu ma du ai hajere sini aduna moi soidana phangani akhoi mioi bagi toleration limit of toleration leibni ko mioi ba parja khudi mun si bo changbagi wakhan mu lakhane ba masida I encourage to re hiana so haibanate masi United Nations the Yekipa Universal Declaration of Human Rights akhoi su fundamental kan rights lady directive principle akhoi Indian constitution Manipur applicable with the private onida Indian constitution Indian constitution the more the India they applicable not apply to Manipur not applicable to Manipur the question sim lakani aduna I mean say akhoi sum khang bo hen bagi chakti si loiraga ti akhoi si ba changbagi akhoi civil disobedience movement ama soidana lakani asi ai mukana thamjage okay yam ngai pamung yam Manipur gi context pamung adum pusalak na bo na bani yam na emotional jo oi ba tare Manipur gi leiba hojik leiba conflict ki reality sida India gumba Pakistan gumba ani ji gi relation yam na complicated relation sida when there is some way to bring into an end adu itaraga di kai do Manipur gi leiroi do ha ji any common people ama da hangba ya wang ni ai